Hello guys. So mayam ngasidi akhoi recording tips ta amuka hanna tayam na oksari. So ngasidi akhoi yam interesting oiba topic amakhak puduna la e ko. Akhoi OpenCV habasi karino aduga loinana magi matangda akhoi ngasidi kai tawba yai aduga loinana magi hena details akupa maron gido akhoi yengjeba. Habadi akhoi na sidai sida OpenCV je sinaraga akhoi na hojik ko akhoi di AI gi matam su oire aduduna any kind of data train to khotpa OpenCV sida ayam loina mak tainareba. Any akoina hoji person detection adagidi akoina real time da ko Tesla naga car ga thoriba adagidi moina person je detect tawba oiro natraga car oiro any kind of object detection tawraga moina car ga thawbo kholiba myam jingje anything they depend on this OpenCV haidi magi idea to the depend taweba adu OpenCV je kaino ha matamda open computer vision haibne akoigi computer jina akoi je kumaina ui how do they visualize objects haibde sijine ba koina naina doji so sigi matang jida khoi ngasidi yamna interesting oiba video makha ko khoi live thajabani so akhoi gi hana tawjaramba khoi gi video course mayam sing python gi adu makha tana lakchabani akhoi video number ngamjadabdagi akhoi matam khara di video thagat pele pure ado smain tawdana khoi gi live oina sunday kudingi ko ngamagadi live thajagani akhoi gi achinba isagi personal oiba chinba thaba khara leibadagi video se upload taw khara wagane aduduna khoi gi smaina ko sunday da ngahak khoi video stream tawjagani adam mayam saruk yabiyo so subscribe to double to sanbiramo aduga khoi RJ coding tips asibu khoi gi friend circle sing share tawbiyo so like subscribe and share to your friends so akhoi ngasi tawgadori OpenCV je mu yengjeba sigi matang jida khoina kai dawdoino da mangonda magi features ti yam leire ko OpenCV da khoi face recognition face detection AI integration person detection adagidi khoina kamaina khoigi any kind of object se detect tawra matungda magi data kamaina lokhatkani adagidi hujikan je mo khoi AI sinaraga ko mi masak thidokpa adagidi any khoigi detect taw bai tare ko isam samna how do the computer visualize to adudune khoina naina doise so adugi matang do leire akoina sigi jida yamna luna kumdarubagi mathau tade maramdi OpenCV haibse ma masamak akoigi tongana magi python gi oigera any ko C++ ki code su magi library sauna lay aduga loinana hairiba python sije akoida magi library lay ko library je sinaraga koina masigi akoigi code ke ka iba setup taw khotpa tawdoineba but aina haijaning badi ngasai OpenCV gi magi ideology haidi magi main oiba magi maningda leiba backend je haidi mabu sinariba magi working mechanism je library je C++ da ibaneba haibadi C++ na same baneba main oi adu duga khoina python da sinar paneba so mayam akoigi github ta ju code adum nei mayam adugumba anau ba haidi ko hana di lei gibani but mayam da share taw thorke adu adum punna yengminaji adu sidai da magi ko akhoi OpenCV gi about ta change adu hypet pa jeba ko sidai da OpenCV haibase man open source computer vision library ne hare ko haibase khoina maje ko akhoi library oina sagibani karam kanda maje ke maram disida mana 2019 da hai ko yam kuiraba makti natri but maje ke dawda sinai no ha matam da akoina machine perception do utdamne haidi machine na kumaina uge do yeng doine ba ko adu ga loina na maje Apache 2 license product ni haidi maje khoina amuhana sabdi ya right but use tawdi ya ne ba adu dugini so library je man algorithm mayam 2500 library mayam PC jina khoina sinaraga akoina kai tawba yai mi masak thidokpa yai identify object human detect tawba yai kadagidi camera movement ke ka track tawba si loi mak to mana loi iraga thame ko si mayam jingje pabiyu ai sungjo sojana si je description da soidana hapsarake si leire adu loina akoina si gi jida mana kai haige da Google gumba Yahoo gumba Microsoft yamna maming chatlaba company jingje loina mak ngasai OpenCV je sinayeba adu ngasai in haijagi bado ngasai gi akoigi Tesla naga kamaina magi mi je auto drive ka tahalido autonomous ohen baje mana simaina detect tawraga tahan badoine adu gumbagi ideology do sita sina doine mana sida jo harito C++ Python Java loinamak support laigani Windows Linux Android oiger any kind of mafam do loinamak sina ba yai ba ko but mayam sigi akoi OpenCV gumba lakpaji dadi akoina run tawu matamda laptop se akoigi kaini powerful oidraba adu taragadi maje run tawu wagane ba adu dona yamna akoigi powerful oiba laptop oitaragadi fare akoigi Nvidia RTX kumba yawba ko GTX yaw kaisu kaide but graphics card kumba yawje hena moigi powerful oiba utilize tawu ngamne ba adubu
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯕ ꯂꯦꯞꯇꯣꯞ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯗ ꯇꯧꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯏ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯩꯀꯩ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯨꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯟꯅꯁꯤ ꯁꯣ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯗꯕ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯇꯧꯁꯟꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯏꯚ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯝ ꯇꯧꯔꯤ ꯁꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯤꯌꯔ ꯌꯦꯡꯁꯤꯀꯣ ꯀꯟꯀꯔꯦꯟ ꯚꯤꯌꯔꯁ ꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯊꯪ ꯁꯨꯝ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯞꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯚꯤꯌꯔꯁ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯅꯕ ꯇꯧꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯁꯟꯕꯤꯔꯣꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤ ꯌꯧꯔꯛꯑꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯀꯩꯀꯩ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯑꯝꯇꯪꯒ ꯍꯥꯏꯖꯍꯧꯒꯦ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯝꯁꯤꯗ ꯑꯦꯔꯔ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯁꯥꯎꯟ ꯇꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯥꯏꯟ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯔꯔ ꯀꯣ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯃꯦꯟꯇꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯥꯟꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯌꯥꯎꯔꯒꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯦꯕ ꯀꯣ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯁꯦꯀꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯕꯥꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁꯦꯠꯑꯞ ꯇꯧꯅꯤꯗꯣ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟꯗꯣ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯦꯕ ꯑꯣꯄꯟ ꯁꯤꯚꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯏꯊꯟ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯗ ꯏꯟꯁꯇꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ instruction ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯣ ꯏꯜꯂꯒ ꯃꯥꯒꯤ setup ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯌꯦꯡꯁꯤ so ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ setup ꯀꯤ screen ꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛ share ꯇꯧꯖꯔꯛꯑꯒꯦꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ so ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ okay ꯑꯩ ꯑꯃ screen ꯑꯃ share ꯇꯧꯔꯛꯀꯦꯀꯣ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ so ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩ screen ꯑꯃ share ꯇꯧꯖꯔꯛꯀꯦꯀꯣ so ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩ screen ꯑꯃ share ꯇꯧꯏ screen ꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯎꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩ ꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯆꯔꯛꯀꯦ so ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯅ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯏꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ screenꯁꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯌꯦꯡꯁꯦꯕ steps to set up python face detection ꯑꯅ ꯍꯥꯏꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ face detection ꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ but face detection ꯈꯛꯇꯪ ꯅꯠꯇꯦ object detection ꯅꯦ ꯁꯤꯒꯤ description ꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ screenshot ꯂꯧꯕꯤꯍꯧꯒꯦꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣ ꯑꯩ ꯀꯃꯦꯟꯇꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯞꯆꯔꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯤꯖꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ GitHub repository ꯑꯃꯁꯨ ꯁꯦꯝꯖꯔꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯛꯀꯅꯤ or blogꯇꯁꯨ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯀꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯗꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ so ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯌꯦꯡꯁꯤ so ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯣ full screen ꯑꯣꯏꯅ share ꯇꯧꯖꯔꯛꯑꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ screen share ꯇꯧꯕꯩ ꯃꯍꯨꯠꯇ so I will share the whole screen so ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤ ꯎꯕꯤꯔꯦꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯦ okay ꯁꯤ mirror ꯊꯣꯛꯇꯅꯕ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯤꯟꯈ꯭ꯔꯒꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯑꯩ ꯕ꯭ꯔꯥꯎꯖꯔꯗ ꯂꯥꯛꯀꯦꯀꯣ so ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯤꯔꯝꯃꯤꯕ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ Python install ꯇꯧ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ Python ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯃꯤꯡꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ Python ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ install ꯇꯧꯔꯦꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ pip install OpenCV Python ꯇꯧꯗꯧꯅꯦꯕ but ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ error ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯣꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ virtual environment create ꯇꯧꯔꯒ ꯇꯧꯕ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ safe ꯑꯣꯏꯕꯅꯦꯕ but ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯗꯤ virtual environment create ꯇꯧꯕ ꯇꯜꯂꯤ ꯑꯩ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯞꯆꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ OpenCV Python ꯁꯦ install ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ but error ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯒꯗꯤ Python ꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ latest version ꯗꯣ 3.13 ꯗꯣ ꯐꯪꯗꯕꯅꯦꯕ 3.14 ꯔꯥ 3.13 ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯉꯝꯗꯕ support ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯌꯥꯎꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ downgrade ꯇꯧꯕꯤꯌꯣꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯁꯦ direct systemꯗ ꯍꯥꯞꯄꯣꯏꯁꯤ we will try to install it in a ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ virtual environment ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯖꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ virtual environment ꯁꯦꯝꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩ terminal ꯍꯥꯡꯒꯦ so terminal ꯁꯤꯗ ꯑꯩ download ꯆꯪꯉꯅꯤꯀꯣ so download ꯆꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗ ꯀꯩ ꯂꯩ ꯀꯣ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ thumbnail ꯀꯩꯀꯥ ꯂꯩꯔꯝꯕꯅꯤ ꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯑꯅꯧꯕ directory ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯃꯒꯦ ꯀꯣ mkdir ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯗꯣꯏꯅꯤ ꯀꯩ ꯁꯦꯝꯁꯤꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ OpenCV ꯍꯥꯏꯔꯁꯤ OpenCV tut ꯍꯥꯏꯔꯁꯤ ꯀꯣ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ OpenCV tut ꯌꯦꯡꯁꯤ mkdir ꯍꯥꯏꯔꯒ OpenCV tut ꯁꯦ ꯏꯁꯤ so ꯁꯤ ꯏꯔꯦ so OpenCV tut ꯁꯦ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯪꯉꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ virtual environment ꯁꯦꯝꯖꯦꯕ virtual environment ꯁꯦꯝꯅꯕ python -m then virtual environment ꯀꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯃ initiate ꯇꯧꯔꯦ so ꯃꯌꯥꯝ screen ꯎꯕꯤꯔꯤꯀꯣ ꯁꯤꯃ so ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤ ꯉꯥꯛꯇꯪ ꯉꯥꯏꯔꯁꯤ okay so ꯃꯥꯅ virtual environment ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯌꯥꯎꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯎꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯦꯡꯅꯕ ꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯦ virtual environment ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ screen clear ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯏꯒꯦ ꯌꯥꯎꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ install ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯀꯅꯥꯅꯣ install tꯧꯗꯣꯏꯁꯦ pip install OpenCV ꯀꯣ pip install OpenCV Python ꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯁꯦ install ꯇꯧꯁꯟꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ ꯇꯣ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ requirement already satisfy ꯑꯅ ꯍꯥꯏꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯗ ꯌꯥꯎꯖꯕꯅꯦꯕ but ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯗ ꯌꯥꯎꯖꯕꯁꯦ ꯑꯩꯅ install ꯇꯧꯒꯦꯅ ꯇꯧꯕꯗꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦꯕ
habidi adum requirement already satisfied thai, but I want to do it inside this virtual environment. So virtual environment se activate tawam sang activate tawna bagi damang da khoina ko scripts irani ko vent aduga scripts aduga activate si je namma bam tungda akoina kaidawni sigi pip install je amuhana iseba oi taragadi magi virtual environment ki manungda macha ama khak oina mana create tawjagrane ba adu doina sina jeba ko akoi ngasai virtual environment na tabagina sumnagi si je activate tawdabida ibni iba kanda yaragadi best tare yadragadi sumaina virtual environment ona create tawra tawgadaba aduga makha tana sida sida any kind of error tholakpa matamda comment section da dum haibiramu hojik live tanina koi live ki di loigraba matumda video do thamakani thamako da punai mayam comment dum haibiro ko error thogadi error do thokna bagi thok akoi gi sida setup sida ju yaurabani ado error gi do koi mayam da thok taragadi yengje ko kumaina error tholakpa yabjing do solve ta hodo sida hapamgeba hojik ki oina de ai gi di pim install OpenCV Python taw matamda yare ko working, it is working right now. So makha tabada sigi akoi gi OpenCV install tawa loibada yadragadi if error thoi khalo if ko error thok taragadi mayam sigi akoi gi kano se yengje ba ko install kamai tawani khotkani habse aduduna ai si je minimize tawrage aduga loinana mana ko Visual Studio tools oina download tawoi mayam sidai da Visual Studio tools se ai di yaweba ko Visual Studio code se sina tab akoi gi ko Visual Studio to sida 2022 haije ai sidai da screen je thokwa ngamdre ai ucharake ko mayam sidai sida to Visual Studio installer je sida hapaga si manung jida changa kanduda magi Visual Studio tools se yawgadabane ba ko sida ai Visual Studio build tools 2022 haije si yawgadabane ba si yaw taragadi mayam yadoine yawdragadi error thokpa yaiba aduduna thoktana ba kaidawni haiba matamda aina sigi ko C++ development build se download tawna bagi dam ta si sangbirani ko ai si je copy tawge aduga sangus paste tawre tange sangma matamda mayam sida thole ko mayam sigi link se soidana hapsarake sida ida hapet explore tawbiyo sida kai download tawbi ai khot pi si jo Visual Studio gumbani ma code editor ni but ma jina integrated development environment on chatpane ba mayam si di system lumbada ko sis khitang koi lumakani aduna system koi akan bada natradi run taw ngam da bane aduna mayam si download tawbi gano hai tare system kallagadi kesu kaide but system solagadi akoi gi Visual Studio code sida dum tawni adu guloina na hoji Visual Studio tool se download tawjeba sida Visual Studio code sigi khoi gi tool se download tawna bagi damakta sida laire ko Visual Studio tools ko kaida lakani amatamda si makha scroll down tawbiro aduga sida search all downloads natra all downloads yawbasida ko sida yaijingje Visual Studio haibam lay tools haibam lay code haibam lay framework haibam lay mayam sije kai gumba mayam na hena explore tawbiba lay ta pambi taragadi dum lay sida ma support je Windows ki Linux ki Mac OS ki tawni .net ki adagi ama loi tawni ko aduda mayam Linux ki ju video hapio haragadi ai soidan hapsarake hujiki oina di khoi Windows ki tawdoini aduga loina .net se application saba C# C++ lo yai ko adubu khoi hujiki oina di tools to download tawdoini na sigi Visual Studio code ki jida laani si tools sida ko tools for Visual Studio aduga si scroll down amuga ju khato biro aduga sida aroi daiba build tools for Visual Studio hairije asije sango ko sigi Visual Studio build tools se si download tawar si mayam download tawar ko download tawarga enter name ko enter number kanjida khoi gi ngasai gi ko sida sida open tawar siba open tawba kanda kai open tawrakani hai matamda mana sigi ko ai ucharake sida power and si atopane mayam si yengbiuran si to Visual Studio installer nama tholakane ba si je mayam tholakani adubu ai gidi hana install tawraga loire install taw lor kanda to si installer ja si tholakada bane ba si tholakani ko thoksarak sanu mayam kaisu kaide si thokle na khalase adu kandu da mayam se matom to automatic install tawrakane ba ko so ai continue number roge mayam adum install tawbiro husiki duma aduga install do loiba matamda mana ko khoi gi C++ development ke kama utpane do mayam husiki do kaigumba error thokbi taragadi ai ucharake ko sida ai run dum tawjara mayam da kitang gyan ta na ba to ai di installer je ready hai hana dagi dum lai bani na install dum thare ko run tawre yengminnase ko si thokle aduga to sida lai ko magi ko sida okay yango sida magi anova latest August build ta download ta sida modify namge sida kai kai yaram gani hai do ai ulake ba kari khanga doino hai kari khandoino haiba matamda sida amta khandraga su yai hana dagi ma automatic yaujabani but
ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ C++ ꯀꯤ development with C++ ꯁꯦ ꯁꯤ ꯈꯛꯇꯪꯅꯦꯕ ꯈꯟꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯇꯩ ꯈꯟꯗꯕꯤ build C++ apps for Windows using tools of your choice including MSBC, Clang, CMake or MS Build main ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ run ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ CMake ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ CMake ꯁꯦ download ꯁꯤ click ꯇꯧꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ install file downloading ꯇꯛ ꯅꯝꯕꯤꯈ꯭ꯔ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯠ ꯂꯩꯁꯦ ꯄꯥꯠꯁꯦ ꯈꯟꯒꯦꯁꯨ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ install ꯇꯧꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩ ꯃꯈꯥ install ꯇꯧꯔꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗ desktop development ꯁꯦ ꯇꯤꯛ ꯈꯜꯂꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ close ꯇꯧꯁꯟꯕꯤꯔꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ install ꯇꯧꯕ ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ install ꯇꯧꯕ ꯂꯣꯏꯔꯦꯅ ꯈꯟꯖꯔꯒꯦ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯁꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ open ꯇꯧꯈꯤꯕ install ꯀꯩꯀꯥ ꯇꯧꯈꯤꯕꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯋꯤꯟꯗꯣꯁꯦ ꯇꯔꯃꯤꯅꯦꯜꯁꯦ close ꯇꯧꯔꯁꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯇꯔꯃꯤꯅꯦꯜ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯍꯥꯡꯉꯁꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯣ downloads ꯆꯪꯒꯦ sorry cd downloads ꯑꯗꯨꯒ cd okay OpenCV ꯇ꯭ꯌꯨꯕꯇ ꯆꯪꯁꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯦ VNV ꯂꯩꯔꯦ activate ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯁꯤ activate ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯅꯤꯡꯗ ꯊꯥꯔꯛꯏꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯦꯠꯅꯔꯅꯤ ꯕꯠ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ VNV ꯊꯥꯔ ꯕ꯭ꯔꯦꯀꯦꯠ ꯀꯣꯠꯄ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯇꯔꯃꯤꯅꯦꯜꯗ ꯑꯩ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯏꯁꯥꯅ ꯃꯣꯗꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯊꯣꯛꯆꯕꯅꯦ ꯇꯔꯃꯤꯅꯦꯜꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯥꯔꯛꯏꯁꯦ ꯃꯅꯤꯡꯗ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ VNV ꯑꯃ ꯊꯥꯔꯛꯀꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨ ꯊꯥꯔꯛꯇ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯚꯔꯆꯨꯋꯦꯜ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯦꯠ ꯇꯧꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯚꯔꯆꯨꯋꯦꯜ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯦꯠ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯃ ꯏꯟꯁꯇꯣꯜ ꯇꯧꯁꯤ pip install cmake ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯟꯁꯇꯣꯜ ꯇꯧꯕꯅꯤꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯏꯔꯔ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯑꯗꯣ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕ ꯀꯩ ꯇꯧꯒꯗꯣꯏꯅꯣꯗꯣ ꯑꯩ ꯁꯤꯗ ꯎꯠꯆꯔꯤꯁꯤꯅꯤ ꯊꯣꯛꯇ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯔꯦ ꯊꯣꯛꯑꯒꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯔꯔ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯤ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯌꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯝꯇ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ CMakeꯁꯦ ꯂꯣꯏꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯔꯔ ꯑꯃꯨꯛ ꯔꯟ ꯇꯧꯔꯦ ꯈꯜꯂꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯔꯔ ꯊꯦꯡꯅꯔꯦ ꯈꯜꯂꯣꯕ ꯇꯥꯔꯗꯤ we can move on to resolving the next error ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ CMakeꯁꯦ download ꯇꯧꯕꯤꯔꯣꯕ ꯑꯩ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ copy paste ꯇꯧꯔꯒ ꯕ꯭ꯔꯥꯎꯖꯔꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯆꯔꯛꯀꯦ ꯀꯥꯏꯗ ꯆꯪꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ GitHubꯇ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗꯣ ꯎꯠꯀꯦ ꯀꯥꯏꯗ ꯆꯪꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ GitHubꯇ ꯆꯪꯕꯤꯔꯣ GitHubꯀꯤ ꯀꯅꯥꯗ kitware ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯒꯅꯤ kitwareꯗꯨꯒꯤ CMakeꯇ ꯁꯤ ꯊꯤꯕꯤꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ CMakeꯁꯦ ꯑꯩ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯁꯨ ꯇꯧꯁꯜꯂꯛꯑꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯁꯤꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯤꯂꯤꯁꯇ ꯆꯪꯉꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯔꯤꯂꯤꯁꯇꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯦꯇꯦꯁꯇꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗ MSI ꯚꯔꯖꯟ ꯌꯥꯎꯕꯅꯦ ꯋꯤꯟꯗꯣꯁꯀꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯤꯅꯛꯁꯀꯤꯁꯨ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯎꯏꯀꯣ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯗꯥꯎꯟꯂꯣꯗ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯕꯠ ꯑꯩꯅ ꯗꯥꯎꯟꯂꯣꯗ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯍꯥꯞꯄꯝꯒꯗꯕ ꯂꯤꯡꯛꯁꯦ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤ MSIꯁꯦ ꯁꯤ ꯗꯥꯎꯟꯂꯣꯗ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣꯕ ꯑꯩ ꯁꯤ ꯗꯥꯎꯟꯂꯣꯗ ꯇꯧꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩ ꯗꯥꯎꯟꯂꯣꯗ ꯍꯥꯟꯅꯗꯩ ꯇꯧꯔꯒ ꯌꯥꯎꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩ ꯏꯟꯁꯇꯣꯜ ꯇꯧꯔꯔꯣꯏꯒꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯗꯥꯎꯟꯂꯣꯗ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯗꯥꯎꯟꯂꯣꯗ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯔꯟ ꯇꯧꯔꯦ ꯗꯥꯎꯟꯂꯣꯗ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯥꯎꯟꯂꯣꯗ ꯇꯧꯔꯒ ꯔꯟ ꯇꯧꯕ ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯤꯒꯤ pip install CMakeꯁꯦ ꯇꯧ ꯑꯗꯨꯀꯥꯟꯗ ꯏꯔꯔ ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯅꯦꯕ ꯁꯤꯗ CMake install ꯇꯧꯕꯗ ꯏꯔꯔ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ CMakeꯇꯣ ꯗꯥꯎꯟꯂꯣꯗ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ install ꯇꯧꯕꯤꯒꯗꯕ ꯏꯔꯔ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ follow along ꯌꯥꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯔꯒꯦ ꯅꯦꯛꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯒꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ pip install dlib ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯌꯦꯡꯁꯦꯕ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤꯅꯤꯀꯣ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯥꯏꯊꯟꯒꯤ ꯄꯦꯀꯦꯖꯇꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯣ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯕꯤꯜ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯥꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤꯗꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤ ꯏꯟꯁꯇꯣꯜ ꯇꯧꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ OpenCV Python ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯤꯔꯒ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯩ ꯀꯥꯟꯅꯕꯅꯣ ꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯥꯏꯊꯟꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯍꯥꯞꯆꯔꯛꯀꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯚꯔꯖꯟ ꯁꯤ ꯄꯤꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯏꯀꯣ ꯑꯣꯀꯦ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟ ꯁꯤꯌꯔꯗꯨ ꯎꯗ꯭ꯔꯦ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟ ꯁꯤꯌꯔ ꯎꯗ꯭ꯔꯕ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯋꯥꯔꯧꯕꯤꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯀꯣ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯦꯔꯔꯗꯤ ꯂꯩꯇꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯕ꯭ꯔꯥꯎꯖꯔ ꯀ꯭ꯂꯣꯖ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯣꯀꯦ
ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯗ ꯑꯦꯔꯔ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯥꯜꯂꯦꯀꯣ ꯑꯩ ꯈꯤꯇꯪ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯑꯣꯀꯦ ꯃꯌꯥꯝ guys we are back so ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯔꯔ ꯊꯣꯛꯑꯝꯕ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯃꯦꯟꯇ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯑꯝꯃꯤ ꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯃꯦꯟꯇ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯂꯥꯜꯂꯦ ꯈꯣꯠꯂꯦ ꯀꯣ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦꯅ ꯑꯗꯣ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯀꯩ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯂꯩꯕꯅꯣꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯀꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯗ ꯏꯟꯁꯇꯣꯂꯦꯁꯟ ꯀꯩꯀꯥꯗꯤ ꯑꯩ ꯈꯔ ꯎꯔꯝꯗꯧꯗꯤ ꯃꯥꯜꯂꯦ guys ꯑꯗꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤꯒꯦꯗꯣ ꯀꯣ ꯀꯃꯦꯟꯇ ꯍꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯑꯁꯤ ꯃꯊꯪ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯚ ꯊꯥꯖꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯦꯔꯔꯒꯨꯝꯕ ꯊꯣꯛꯄ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯁꯥꯎꯕꯤꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯖꯔꯛꯀꯦꯀꯣ ꯁꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯌꯥꯔ ꯃꯥꯜꯂꯦꯀꯣ ꯌꯥꯏ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯝꯇ ꯀꯟꯐꯥꯔꯝ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯎꯅꯦ ꯀꯣ ꯑꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯁꯇꯣꯂꯦꯁꯟꯗꯣ ꯂꯣꯏꯔꯛꯑꯒ ꯑꯣꯀꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟꯁꯦ ꯎꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪꯒ ꯌꯦꯡꯒꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯃꯒ ꯌꯦꯡꯒꯦ ꯀꯣ ꯌꯥꯔ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯌꯥꯔꯦ ꯁꯣ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ OpenCV Python ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯁꯇꯣꯜ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯦ OpenCV Pythonꯁꯦ ꯈꯛꯇꯪ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ CMake ꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯀꯣ CMake ꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯣ CMake ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯪꯉ ꯌꯦꯡꯕꯤꯕ ꯌꯥꯏ dlib ꯁꯨ ꯌꯥꯎꯒꯅꯤ dlib ꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯦꯔꯔ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯏꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯌꯥꯎꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ꯏꯔꯔꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯗꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛ ꯐꯔꯛ ꯇꯥꯔꯛꯏꯁꯦ ꯀꯣ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯛꯇꯕ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯣ OpenCV Pythonꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯗ dlibꯁꯦ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯦꯁ ꯗꯤꯇꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯑꯃ ꯀꯣꯗ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯩꯗꯨ ꯀꯣꯟꯅ ꯎꯠꯆꯔꯛꯀꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯌꯥꯔꯛꯑꯣꯏꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ OpenCV ꯈꯛꯇꯪ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗꯗꯤ ꯌꯥꯏꯑꯕ but it cannot work when we do something like specific task ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯔꯛꯇꯕ ꯌꯥꯎꯒꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗ ꯀꯣ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ CMake ꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯌꯥꯎꯏ ꯀꯣ
ꯁꯤꯃꯦꯛꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯌꯥꯎꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯗ ꯏꯟꯁꯇꯣꯜ ꯇꯧꯖꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯁꯤꯁꯤꯅꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣ ꯁꯤꯃꯦꯛꯁꯦ ꯏꯟꯁꯇꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯗꯤꯂꯤꯞꯁꯦ ꯃꯥ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯔꯔ ꯊꯣꯛꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯀꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯂꯥꯏꯚ ꯊꯥꯖꯕꯅꯤꯅ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯃ ꯑꯦꯔꯔꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯅꯪꯉꯔꯣꯏ ꯀꯣ ꯃꯊꯪꯗ ꯁꯤꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯦꯗꯣ ꯌꯦꯡꯖꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯄꯟ ꯁꯤꯚꯤꯗꯣ ꯏꯟꯁꯇꯣꯜ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯐꯥꯔꯁ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯌꯦꯜ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯔꯟ ꯇꯧꯒꯦꯗꯣ ꯌꯦꯡꯖꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯁꯤꯃ ꯑꯩ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯒꯦ ꯅꯦꯛꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯦꯁ ꯔꯤꯀꯣꯒꯅꯤꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯏꯗꯅ ꯁꯤꯁꯤꯗꯅꯦꯕ ꯕꯦꯔꯥ ꯀꯥꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯂꯤꯠꯀꯤ ꯁꯔꯨꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯩ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯀꯣ ꯐꯣꯔ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯞꯆꯔꯛꯀꯦ ꯁꯣ ꯁꯤꯁꯤꯃ ꯊꯝꯃꯝꯃꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯟꯅ ꯗꯤꯂꯤꯞ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯩꯁꯦ ꯂꯥꯛꯁꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯣꯄꯟ ꯁꯤꯚꯤꯅꯤ ꯑꯣꯄꯟ ꯁꯤꯚꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯣꯔ ꯇꯧꯁꯦꯕꯀꯣ ꯀ꯭ꯂꯣꯖ ꯇꯧꯔꯒꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯄꯟ ꯁꯤꯚꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯦꯁ ꯔꯤꯀꯣꯒꯅꯤꯁꯟ ꯀꯣꯟꯅ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛ ꯗꯤꯇꯦꯛꯁꯟꯅꯦ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛ ꯗꯤꯇꯦꯛꯁꯟꯗꯣ ꯌꯦꯡꯖꯦꯕꯀꯣ ꯁꯣ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛ ꯗꯤꯇꯦꯛꯁꯟ ꯌꯦꯡꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩ ꯇꯔꯃꯤꯅꯦꯜꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩ VS Code ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯡꯇꯣꯛꯆꯔꯛꯑꯒꯦꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯣ VS Code ꯍꯥꯡꯇꯣꯛꯑꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯄꯟ ꯁꯤꯚꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯡꯇꯣꯛꯑꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯗꯀꯤ ꯑꯦꯞ ꯑꯃꯈꯛꯀꯤ ꯀꯣ ꯄꯥꯏꯊꯟ ꯐꯥꯏꯜ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯃꯦ app.py ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯣ app.py ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯑꯣꯀꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯀꯣꯗ ꯑꯃꯈꯛ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯊꯝꯖꯕꯅꯤ ꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯄꯤ ꯄꯦꯁ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯍꯥꯏꯖꯔꯛꯀꯦꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯖꯔꯛꯀꯦ ꯁꯣ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ CV2 ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯏꯝꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯛꯑꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ CV2ꯁꯦ ꯀꯥꯏꯗ ꯌꯥꯎꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯁꯇꯣꯜ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤꯗꯨꯗ ꯌꯥꯎꯔꯝꯒꯅꯦꯕ VND ꯚꯔꯆꯨꯋꯦꯜ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟ ꯃꯅꯨꯡꯗꯨꯗ CV2ꯁꯦ ꯌꯥꯎꯔꯕꯅꯦꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯏꯝꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯛꯑꯅꯤ ꯏꯝꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯇꯦꯟ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯣꯄꯟ ꯁꯤꯚꯤꯒꯤ ꯌꯥꯎꯖꯩ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯗꯒꯤꯗ ꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯁꯤꯁꯦ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯑꯩ ꯍꯥꯞꯆꯔꯛꯀꯦꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯝꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯁꯟꯖꯔꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯔꯤꯗ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯀꯦꯁꯀꯦꯠ ꯐꯥꯏꯜ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯣꯂꯣꯖꯤꯒꯤ ꯕꯦꯛꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯃꯇꯨꯡꯗꯣ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯔꯛꯀꯦꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯦꯁꯀꯦꯠ ꯐꯥꯏꯜꯁꯦ ꯗꯥꯎꯟꯂꯣꯗ ꯇꯧꯔꯛꯑꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯝꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯁꯜꯂꯛꯑꯒꯦ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤ ꯆꯪꯉꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯍꯥꯞꯄꯦ ꯀꯣ ꯁꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤꯅꯦ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯟ ꯁꯤꯚꯤꯒꯤ CV2ꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯔꯤꯗ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯃꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯀꯟꯚꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯀꯟꯚꯔꯖꯟ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯀꯩꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯀꯟꯚꯔꯠ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣꯗ ꯃꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯦ ꯁ꯭ꯀꯦꯜ ꯐꯣꯔꯃꯦꯠꯇ ꯀꯟꯚꯔꯠ ꯇꯧꯅꯦꯕ ꯒ꯭ꯔꯦ ꯁ꯭ꯀꯦꯜ ꯐꯣꯔꯃꯦꯠꯇ ꯀꯟꯚꯔꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟ ꯕꯥꯏ ꯄꯣꯏꯟ ꯕꯥꯎꯟꯗꯤꯡ ꯕꯣꯛꯁꯁꯦ ꯊꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯣꯏꯟ ꯕꯥꯏ ꯄꯣꯏꯟ ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯥꯏꯗ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯔꯤꯅꯣ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛ ꯑꯃꯒꯁꯦ ꯀꯥꯏꯗ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯂꯩꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯎꯠꯀꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯎꯠꯂꯦꯗꯅ ꯑꯗꯨꯗꯨꯗꯒꯤ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯝꯃꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯀꯣ ꯁꯝꯃꯛꯄꯗꯨꯗꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯤꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯃꯣꯗꯦꯜꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯗꯥꯎꯟꯂꯣꯗ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯑꯦꯀꯣ ꯑꯩ ꯁꯤ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯛꯀꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯑꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯥꯁꯀꯦꯠ ꯇꯧꯍꯜꯂꯅꯦꯕꯀꯣ ꯀꯦꯁꯀꯦꯠ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯗꯥꯇꯥꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯅꯤꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯔꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯣꯂꯣꯖꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ XML ꯐꯥꯏꯜꯁꯤꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯇꯧꯔꯤꯗꯨꯒ ꯆꯥꯟꯅꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯃꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯤꯇꯦꯛ ꯇꯧꯗꯣꯏꯕ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛ ꯗꯤꯇꯦꯛ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯥꯅ ꯊꯤꯔꯛꯑꯅꯦꯕ ꯅꯦꯛꯁ ꯊꯤꯔꯛꯑꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯥꯅ ꯀꯩꯗꯧꯅꯤ ꯁꯛꯀꯤꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯦꯁꯀꯤꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯃꯥꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯥꯏꯟ ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯅ ꯂꯧꯁꯜꯂꯛꯑꯒ ꯃꯥꯅ CV2ꯗꯨꯗ ꯃꯥꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯀꯦꯁꯀꯦꯠ ꯇꯧꯍꯟꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ XML ꯐꯥꯏꯜꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏꯕ ꯄꯥꯠ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯥꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯕꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯚꯦꯔꯤꯑꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯊꯝꯃꯦꯕꯀꯣ ꯚꯦꯔꯤꯑꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯅꯦꯛꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯦꯕ ꯀꯦꯝ ꯍꯥꯡꯇꯣꯛꯑꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯦꯕ ꯀꯦꯝ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯥꯏꯟ ꯑꯣꯐ ꯁꯝꯃꯤꯕ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥ ꯀꯝꯄ꯭ꯌꯨꯇꯔꯗ ꯁꯝꯃꯤꯕ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥꯗꯣ ꯍꯥꯡꯇꯣꯔꯛꯑꯅꯤ ꯍꯥꯡꯇꯣꯛꯑꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯥꯅ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯗꯤꯐꯣꯜꯠ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯁꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯅꯤ ꯁꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯀꯣ 0 1 2 3ꯅ ꯄꯤꯗꯣꯏꯅꯦ 0ꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯂꯦꯞꯇꯣꯞꯇ ꯌꯥꯎꯖꯕ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥ ꯑꯣꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯝꯃꯤꯕ ꯀꯝꯄ꯭ꯌꯨꯇꯔꯗ ꯁꯝꯃꯤꯕ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥ 1ꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥ ꯑꯅꯤ ꯁꯝꯃꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ 3 1 2 3 ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯦꯟ ꯁꯣ ꯑꯣꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯅꯦꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯕꯥꯏ ꯗꯤꯐꯣꯜꯠ 0ꯁꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯝꯄ꯭ꯌꯨꯇꯔꯗ ꯂꯦꯞꯇꯣꯞ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯣꯟꯁꯦ ꯁꯝꯕꯅꯤꯅ 0ꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯂꯧꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥ ꯋꯦꯕ ꯀꯦꯝ ꯑꯃ ꯁꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯣ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯐꯥꯏꯜ ꯇ꯭ꯔꯨ ꯁꯝꯕꯗꯣꯏꯅꯤ ꯁꯝꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯨꯝꯃꯤꯈꯩ ꯔꯟ ꯇꯧꯍꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯀꯩꯗꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯔꯦꯛꯇꯦꯡꯒꯨꯂꯔ ꯐ꯭ꯔꯦꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ
ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯁꯛꯁꯤꯗ ꯎꯠꯂꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦ ꯐ꯭ꯔꯦꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐ꯭ꯔꯦꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯗꯧꯒꯅꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯔꯤꯗ ꯇꯧꯅꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣ ꯀꯦꯞꯆꯔ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯗꯤꯚꯥꯏꯁꯇꯣ ꯃꯥꯅ ꯋꯦꯕ ꯀꯦꯝꯗꯣ ꯀꯦꯞꯆꯔ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯔꯤꯗ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯐꯥꯏꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯔꯤꯗ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯕ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯇꯧꯔꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯗ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯐꯪ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯀꯟꯚꯔꯖꯟ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯍꯥꯔ ꯀꯥꯁꯀꯦꯠ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯗꯥꯇꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯪꯉꯤꯕ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯗꯣ ꯀꯩꯗ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯅꯤ BGRꯗꯩꯅ ꯒ꯭ꯔꯦꯗ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯅꯤ BGR ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕ꯭ꯂꯨ ꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯔꯦꯗ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯐꯥꯏꯜ ꯑꯝꯇꯪ ꯁꯦꯝꯖꯒꯦ BGRꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ RGB ꯅꯝꯁꯨ ꯆꯠꯂꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯔꯦꯗ ꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯕ꯭ꯂꯨꯅ ꯆꯠꯄꯅꯦ ꯕꯠ BGR ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯕ꯭ꯂꯨ ꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯔꯦꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯆꯠꯀꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯅꯦ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯄꯥꯏꯊꯟꯒꯤꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯝꯄ꯭ꯌꯨꯇꯔ ꯚꯤꯖꯟꯒꯤꯗꯤ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ RGBꯅ ꯆꯠꯇꯦꯕ BGRꯅ ꯆꯠꯂꯦꯕ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯠꯅꯦꯕꯀꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯔꯤꯗ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤ BGRꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯩꯗ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯒ꯭ꯔꯦꯗ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯅꯦꯕꯀꯣ ꯒ꯭ꯔꯦꯗ ꯑꯣꯟꯊꯣꯔꯛꯑꯅꯤ ꯒ꯭ꯔꯦꯗ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯑꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯅꯦꯕ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯥꯏꯟ ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛꯇꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯅ ꯁꯤꯗꯩ ꯐꯦꯁ ꯍꯥꯏꯔꯦꯀꯣ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯕꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯗꯤꯇꯦꯛ ꯇꯧꯍꯟꯁꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯛꯁꯦ ꯁꯤ ꯈꯛꯇꯪ ꯑꯣꯏꯅꯀꯣ ꯐꯦꯁꯇꯣ ꯗꯤꯇꯦꯛ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯜꯇꯤ ꯁ꯭ꯀꯦꯜ ꯃꯥꯅ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯑꯅꯤ ꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ XMLꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯑꯅꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯒ ꯒ꯭ꯔꯦ ꯁ꯭ꯀꯦꯜꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯣ ꯁ꯭ꯀꯦꯜ ꯐꯦꯛꯇꯔꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯣꯛꯁ ꯊꯝꯃꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯀꯌꯥ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯥꯏꯖꯇꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯦꯔꯥꯃꯤꯇꯔꯁ ꯄꯤꯔꯤꯅꯤꯀꯣ ꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯗꯨꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯗꯤꯇꯦꯛ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯈꯣꯠꯀꯅꯤꯗꯣ ꯗꯤꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣ XYZ ꯁꯤꯁꯤꯗ ꯀꯩꯗꯧꯗꯣꯏꯅꯣ Xꯇ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯛꯍꯟꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯠꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯗꯣꯏꯅꯦ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯖꯤꯑꯣꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯇꯝꯃꯛꯄ X ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯠ Y ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯠꯇꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯗ XY ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯠ ꯄꯤꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯛꯅ ꯄꯤꯗꯣꯏꯅꯣ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯡꯅ ꯄꯤꯗꯣꯏꯅꯣꯗꯣ ꯏꯕꯤꯔꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯐꯦꯁꯦꯁꯇꯨꯗ ꯎ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯔꯦꯛꯇꯦꯡꯒꯜ ꯑꯃ ꯐ꯭ꯔꯦꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯎꯍꯜꯂꯅꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯝꯁꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯀꯂꯔꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ RGB pidana aduna RGB laktoinina khoi G green oina detect tawhalajebako aduduga magi thabi changdona sijina width neba adu mayam si kamaina khangino hai taragadi tasengna khoi CB2 je sijigi matangda details oina ngasai OpenCV duda about ta tawraga hoina pabe ya aduduna mayam sigi OpenCV gi course ama khaksu ai pujarakena khalli mayam pabi taragadi comment section da haibiramo ai sungsoi soidana pujarakani habidi course of pulap takomak natraga magi basic kai kai changi haibdo adudo ai takcharakebako adugi makha tarakpada huji ko akoina show tawhalani haidi detect tawribo detector kaida uni kaida akoi screen da uhandoine screen da unabagi damakta browser da haidi browser gi type da sumaina window leiba ji gi type da koi window gi ma maming am tholani object detection harani aduga press q to exit frame haiba koi maming tholane bako tholaga koina frame jo kana karma frame no product toise ngasai gi sida akoina draw ekada frame do uhalane bako aduga sigi condition jini show tawhalani lore sida koi ayamba loi lore ko code aduga akoina sida q hapaga hapi je kaina matam da koina kut tawhanu je direct koi x to window gi sigi swaina sida leiba x ya sida number da di ma kut tawroi ba tawrakani but adum hanjan hanjan true oi ribo dum lei gi done but du tawdana ba koina q button je hapini horen q tak number matam da matom ta code se break tawgina ba hapani si loina ma hapi ai ko koina kaino da any kind of koi gi code hapi ai tare adum hana hanjan hanjan memory charaga ran taw leitana ba hapi ai si q break tawrani adugo loina na koi break taw loi ba kanda camera do ko thado kwa ni na tadum read taw leidone ba read taw dana ba lorgu matam da release taw bi grani release taw lor kanda koi any kind of mana creator mi window oi do loina ma thugai ro hai cinema gi icham chamba koi gi ngasai gi object detection haibadi sidabudi koi face detection la kani ko adudugi magi ayamba code sida laire so sida sida yam kana luba yaude face detection yaude ba sida only akoi gi object detection la kani person da la kadam ne ba sigi sida di akoi na XML file yawi dana ada but hayeng wai akoi na sinar ko matam da ngasai aina ijaba sida ko haijaba face recognition gi magi keno do irakpa kanda sida sida error yam thokpa ne ba so hojiki error thokpa do akoi na solve tawmina jeba mathangi akoi gi live ko live video da de so ngasi gi oina di hojik sida sigi code se run tawraga yabri yengsi ko sida code to run tawrakna bagi dam kai sida oina terminal do run tawjage so hojik sida yawriba app.py je run tawdoini aduna run tawge di aina ko virtual environment activate tawrni aduduga python haraga ko sigi app se run tawsi mayam error thoklaga di kai kai da lan ge do yengje ko da ngasai jagi do khoi webcam je khoi no jigi yengi di lor pe atop webcam sambadai lor pe karam badai log yengse duga lalaga di atop webcam do adu mon thokse ko run tawsi so sidai sida ko mana kai haige da huji huji aina
시나리브 호지과 스테이터스 에러럼 토이제 그이노 아이노 호지 시나리브 카메라제 마 라우게 tawainewa ngamdreba itaragadi camera je change tawthokseba one da ko adu mu ran tawsi so sidai sida load tawri tu ure ko mya sidai sida window anawam thoklei ko tholei bu window sida ai gi sakse oina mana detect tawdrase haidi face ne mana detect tawje facial structure ji ne mana detect tawse so sidai sida face detection la mi tang u wa ne se ai phanam lengja janu se ko phanam lengjanu ko si aina lengmo matam da si la iba myam jing si je kai no ha matam da ngasai gi mana train tawriba hard cascade file do adu dagi la iba detection gi magi keno do ne video do ne si je khanga haidi bounding box ama ai fakta leije adu aina sumaina khut khan bada udre ko sang kitang to si yam tina interactive oina sat chatli ko sigi magi frame rate se am wange ba frame rate wange je kai na matam da it is depending on the GPU da depend tawai ne ba but kai guma magi sigi GPU je am skon taragadi depend taw ngamdragadi ma ko akhoi gi yam chappa ne ba adu mayam gi kaino da khoi gi computer da run tawra kan da kyam chapte do yeng je ba ko adu du comment section da dum habiro chapta na ba gi magi kaino zu lei trick su lei ko kamaina kai sina gani kai hardware sina gani have do adu ju soidana hajar kani so sibok ta ne khoi ko mayam yamna interesting oi hai tare si je ado ngasai gi khoi video screen ubu da bas khoi gi ba laiba mayam jing do khar ngak pi tare ko ahan bani ko ado khoi hen improve tawna ba ju hona jage mayam so sini ko ado si da khoi gi sumaina ga ko face detection ga taw jara pa se ko sidai sida interesting oi de do comment section da ju habiro adu loina na akhoi gi makha ta na lakadaba course java html adagi css adu mayam jing do khoi hapsarak na badi honari adu bu hojik se ai gi matam ni ko ai ji am toina lakpani na khoi risk ti lai hai tare programming gi kano adu bu yeng se ko kai taw ya ge do hojik ko ina ngasai gi ina haijagi ba magi window mo object detection press quit object to tholakani hare thogle ai q namge q number kana ma exit taw lore khoi gi ko sini sibuk da khoi basic ko magi program laire so sumain tawdana akoina sigi OpenCV je sinarga kai taw ya do ai mu charake ko so sidai sida major python projects ana ina thambani si icon uchara ke mayam adu hujiki one di si face detection gi do ayamba cg ne ba main oina khoina hujik tawris ko cg ga chap manai adu aina makha ta ba tahanjani je si attendance system nam lei ba ko khoi gi attendance system je khoi school mo da ju dum ko khoi propose taw ya tare project oina proposal tha ba ya ba satra je camera thamaga detect tawraga satra jang ko matom ta attendance present palan ba sigi system je aina chahi ani gi mamanga sajagi bani ko hojai dum si dum continue sina ba yai ado mayam sigi code si joi sung joi na public thamjarakani adu duga mayam puna sina bio ko ke su kaide but credit ti ko pagi si aiju hana mingon dei lawbani hai tare ko code se hana gi mingon dei tamba ngak tane aina khangjaba mayam jing do on thok jaraga mayam dong share tawjarakane ko sini aduga sigi makha tarpada khoina hena ko koigi interesting oi tu python ai kan ji ko ai ga sinarga kai kai sabi ai kan python gi ai da hai tare ko yam dai ri si naina je ko adu do sai taw dana koigi live ta tawraga interesting oina interactive ko interestingly interactive hai tare du oina tawnya si sini ko aduga mayam ai akoigi ko blog ta amtang kainom tang uchage ko sila so sigi blog sida koina anova page ama kha launch tawjarabani haiba page si kaino haiba matamda ai generated wallpapers place ko sije publish tawre mayam si changaga yeng si ko aga 6 tani koidi koirabani but aina video number ngamjada be hapsaraktabani ko so mayam background noise thopiraga ko pi khongom khonga tabiradi ignore tawi ko so sidida akoigi to AI generated wallpaper mayam thagale mayam si download taraga wallpaper oina phone gi thambi bi ai kaisu kai de ko sini ado hairiba sigi AI generated wallpaper je akoina phone da download tawninge khaluba oi targadi so I have specially made an application for you guys ko mayam gi dangta sini na ba application saeba adu ju so uchara ke ko mayam so aina sidai sida ko github ta changge mayam ko adu ai github si ju adum explore taw bi ai soidana hapsarakani adu duga loina na sidai sida ko akoigi apps to ai puthok sarake ko mayam so sidai jida mayam ko ai ucharake so sidai jida laire to kai hayage haba matamda rajalais from open source mobile applications aina sajabani ko so open haidi direct hard code tawra sajabani mayam si support tawbiyo so ai tawda free ni ko ai charge kam ta lawjaroi but matum ta pada kai gumba hena premium feature la ta ga de sungjoi soidana adugumba gi plan su lai so si in development ni hujik lai ri se do mayam dum
ko ai matha ta na dum continue tawna hapsar ke myam dum yengbiu sidai ko download phauji hojik total download 13 leire sidai latest release ni aduga download phauta hojik anauba aina thagat chariba anauba jida manga di sure sini ko more apps myam am ju lakini ai hojik ai development ju lairi myam subscribe tawsan biramo adu sign tawdana anau news myam je haidi sigumba myam je ai soidana update to pijarake ko sida download tawbiro download number da dum automatic download tawjara ani myam aduga si install tawsan biro hai tare phone da ko as daraga dum hojiki wallpaper myam jing dum thokjarakani haidi anau lakane ko sima su laire aduga as well as guys sida sida khoina ko anau hapisa sida jo aina quiz section ama kha hapsabane ko sisu kuire kharadi but quiz section jida myam ko python gi tawwe ai javascript ki tawwe ai react ki tawwe ai ko sima myam jing hai tare leaderboard su laire leaderboard sida khoi myam ama kha yengbe ai ko ado si myam dum explore to view python jida changani python basics kha ko topic ni ko advanced ki jo hapsarakani number of question gi matungina time lakani difficulty easy medium hard tawgani ko sida gi start number kanda quiz attempt tawbe yare accordingly point lakani adu do leaderboard lakani myam si jo explore to view hai tare so si jing jini adagi di to atop to sida ko real time person detection on raspberry pi kan si raspberry pi ga sinaraga ko command detection tawni kan thagat bane si jo dum yeng bi ko myam si laire si ge jini hoji phaugi update se myam da sumaina pijare do makha ta ba update su dum lakani as well as guys sida ai feature ama jo hapsa bani ko myam si gi sida mamang da khoi gi rjs block ki mamang da typing na happy over ko so it will be redirected to a website which is also made by me hai tare ko aina saja bani sida typing master gumani sida ko khoi gi start test nama kan da si gi type to khotpa tawraga kyamu yamna speed lai khot ke do si yamna interesting hoi bani interactive su hoi bani ko adum yengbiu explore to view sini sibuk tani myam aina pijaning bo update hai bu adubu swain tawdana makha tarak pada lakadari video myam sing ayamba matam da live stream tawjage aduga loinana ngamagadi atopa video semjarake so ngasigi live stream je kamain tawbibage comment section da habiramo aduga soiba khotpa yawge do khara ngakpiyo makha tana khoi anauba upload torokwa live stream torokwa soyo sidana semtokjage ko so kayam kayumba ngasai akoina tawduda kharadi uramdaudi mande hai tare ko so adugumba kanduda khoigi error tholakpa natraga yade kaina hairaba adu targadi myam ko kano tawbiyoba comment section da habiramo ai sungso sodana amukamu live stream do thajage aduda mo ko ai hodre si tawi ai haitre habirau aduda akhoi soidana amuhana continue tawjeba so sigi project ya makha wali ko akhoi hojigi si tawgiba video ugiba do aduna taw hena interesting oba makha da kai kai hapsa pa aina ha akhoi attendance ka tawgiba do adu la hanjeba sini nyam swain lai re ko so aduna akhoi sida ai gi kana bu la hoji hojigi ai yamna kana toiba topic ni aduna ai sinarga kai kai tawbi ai khotpe ai do ai je indan naujeba sigi jida aduga akhoi mi je detect tor matung ai naga hello gaina ko ming daga ko halakpa dagi di mi myam lorga data set dagi khoi hello adu ada kamain tawri kan wari sana ando yaeba adu same jeba ai sinarga dum same je but mi na hangakane nangi project sigi kai idea leiba no kai mai semino da khumbangam dudi kana deba ko aduduna akoina adugi maning da lairiba idea do hana khangtok seba ko koti any mafam da get up to ogira china akoigi china haye tawre myam ko china de sum panninga ba china ogira adagi di USA ogira mogi ko myam layem aduna bu chat gpt deepseek kind of so lay myam hai ba myam jeng do sina ba ya but kai maina sina ino do aduina ideology do maning do adu da lay do oina khangmina jeba aduduna the mind to see so akoi ai do hena khoi sina haujeba ko kamain to ya ge do so मैम ngasi di video je sai matang da lotion lage mathang da mu live stream tawjagani so thank you so much guys for watching today's video today's live stream and I will see you next time goodbye and good night